Manifestacija Dní keresturskej paprigi i toho roku počne kolo 11 hodin so sprivitom hostcoch i na ščivu dvom ohľadným poľom. Potom u centru Valala uškolo 12 hodin hodno i poludnjovac i opatrač štandy, a toho roku bude bohate ponukanje jedloh. Bude še variť u kotloh, ta budeme mať paprigaša zo mladej hovedzini, ovčecini, potom švinski paprigaš, kapusta, riba, prašata na rožnju, barančacina i bujak. Bude i kolača na predaj, paprigija, tižija i varu i drugi domašnji produkti. Zmisti uglavnim isti jak i každi rok. Bude dzecinski bal pod maskami, nam bar zvažne že bi i dzeci učestvovali. Budu nagradi za najčešu paprigu, ta preto modjem paprigarov že bi še potrudzeli na svojih poljoh najst najčešu i bude nagradzeni najkraši štand. Nagradi uglavnim taki jaki nam paprigarom najznačnejši, jak so to meh štučnog hnoju i preparati za prikarmjovanje. U rjadove otvaranje manifestaciji bude na 17 hodin i 30 minuti, a planovane že bude i kulturno-umetnicka programa i defile za prahoh. Na ščiviteľoch bude zabavjať Pizzicato Band, a ktorý špivač toho roku otrima koncert na Dňoch keresturskej paprigi bude poznate u nejihodzacim periodze. Hlavni pokrovitelj manifestaciji opština Kula, a sponzore i otkupjovače paprigi, chemijni hiži i osigurujući društva.